Zandole tsangami na message ndaru na nzawo niziterereze leo letasi la leo ye message handani nganjotende nivire haruma le suala la sambi haruma o wanyanyasi wa grasewa juzibanu ne raisi wa daula nijibu mbeza wanru sutudo wanru wa he partijua nano wanru wala ya harmashe siwa shanzuani hama demana nasi activist case ya rongwa juzi ya mbokati haki ukaya wangazija wafungulwa bado wanzuani kwa jafungulwa badi sambi kajafungulwa badi salami kajafungulwa nano wasa wanzuani kwa jafungulwa nganjo janwa jibu banu nganjo huja ni jibu le suala linu banu yode message andani message ya bili batukufu nganjo huja ni vire haruma le suala wanyanasi manama mtukufu Jafar Ismail alias Tilaki ya kaulamba juzi concernant ezibirawo haruma e ambasadi ya hatu ya hunupari ukahazamba nrokaya l'ambassadeur Ahmad Hamadi katufanya hazi njema ngabonongozi nji zitsobiranro haruma ya ambasadi nganjo janjibu intikano ndani njoka mjibwe manama Tilaki yeshiendo cette fois-ci esa tina jabanu hakadwa raru isanikadwa vili ni mambi njeni mjibule swala lino inikadwa vili tina hujabana kadwa raru tena njeni mjibu yeshiendo ndondo jinjoka hamba parce que wenga we komori minga mihunula ya ngani dungo ndondo zibirara mwe ambasadi ngandungo ndondo manama mtukufu Jafar Ismail alias Tilaki message ya raru batukufu ukasu kwa jana titabi haba komori tina titabi heroho zinitabisha halisi hokaya harmensi ya hatu harmazensi pia ngazinda wosoni badi sisi ukamrungu onokaya culture ya hatu nde culture haunga jamba douya shiwa hatu do binadamu wa hatu ngartsungore jaidi ngoni hoko suko janati yono mana mshe ikazila kweli esamiti zamba Tizamba mihanza kanjo bani mutowe source joka verifiable joka za kweli sharangu nauna zemedia pia watia lesu alalinu kangabo mwanamshe ya tula minoti ya totula sheni ya mihono ne mindu ne famia hahe bari hedo shwazise mwanamme ya mlole ukefamia he kwa jajibiwa ya shwazise yeye donc wende wamta kwa jamta sikazana mikabaya shati mikabaya haumi noti watomtia eba banjokamba des échelles wamta des échelles mihono ne midu wa mfungu pendant des semaines kajaringa 2 jours 3 jours pas besina jamba peut-être 2 semaines à 3 semaines e mwanamshe wonge yabo eyo hadisi ndibwa komori ezunga jokamba lokafadziro bakomora mwensi ya hatu kandugo jazi nga zijirwa mwensi ya hatu no sérieux mimi quality tabi house kwa jana na wona zenongo zinu shati zamba kazi ni kweli zemedia wazi tia banu kazi ni kweli lokafadziro bakomori inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bakomori garjo jana male yonde de message ya hangu batukufu mtsanza ndo letsakuyu rani jaje message ya ndani ngantendo ni bere mbavi harumwa ni nikambeza conseil harumwa wanaama wa komori hojilifua hanyu ndo hunulaya na conseil rangu baba ni minejabanu mihanza ndo wona yizibirawo harumwensi yinu yensi ya ulaya hunrilio ikangabo ndongoza haja zilo important mihanza ndo jani zibirambavi ndo sheliziza uwanyanasi walo hunu Faransa ngono ikakwa jazi juwa mjeni wa shelizize donc harimwe makati yanu hunu Faransa watukufu mlo hunu Faransa hena mru nsikabdani nizambao shanga dinu zirejeze tena banga tsuenda nurenga mvuyu hena mru tsona papier banu nge clandestin nge immigré hunu Faransa kati na papier mraba koda honi mrasidoroha hawabwa kangoroho sha kana yetike ekangoronga metro hulatiko balie parce que ekakuja hulatike wabalia hwaretewa
ni maaja wa SNCF au RATP zingara. C'est possible, c'est susceptible ijokiri wabalia wabe ho polisi na bo polisi wondo tunda kuti na papier ngwatujwa baze sa hiyo usiswa komori yabode mana na bo bantu kaya heni mwanama mtukufu ulio hunu Faransa katina papier katina mnepande katina ndongo hata mrnaba koda honi au kango roho hulatikwa balie obanujo kahenda ba ensino abasa ensi ya ulaya abahe changer zonga mziju wao ketu obliger ni zambe banu shaheni mwana nkomoro lohu nulaya nguzi jozo nongo hizo yo conseil ya handani conseillabilité tena ni wananasi wa hedaula ya mabajani ngamona wazibira hunu Faransa ukaheni mwana ulo banu étranger yafanya hila yenda harima manifestation matalani hafanya hila ikatamba fanya hila henda menye magari ya wanru henda menye maluka ya wanru hahimi hakawana dena daene ne polisi ya hunu Faransa matalani emruo bahe habokange na ipande habokange na carte de séjour habokange na carte d'identité français emruo tsaretewa harengewa carte d'identité ikaka na carte de séjour itiriwa irengwa ikaka na carte d'identité irengwa kwa nado tsaka oinge na nationalité français oinge na carte de séjour rangunga we émigré hunushe pande isho hujofanya hila banu ngwachingo renga hubahiziwa husiswa komori iyo sharia shatola hunu Faransa izo ni zibira hunu Faransa makatiano yaboti kanzara mwe conseillabili unambe wanyanasi wa hedola mabajani wa joha wendare mazema ni ifo place de la République isanjo ko wonja baha kwa tudo henda yenye mdatsikiri sutudwa nama watukufu diaspora baraka mdatsikira hadala neda ule mabajani mrendari mamanifu hau mrendari mwe ambasadi kama ende mwafanye hila mrenda parisiwa mruna fahamu ensinu tizamba ishange ensi ya Faransa yo conseillabili mtu anzandwele takutena rane jaje message handani ngana nzoni birembabi batukufu haruma ya daula ya mabajani ukaya na mwishiendo izo namboba nabasa na mtorema ke wanyu manalize wanyu bwa komoro hojilifua hanyu manalizendo izo nabewa nabasa ukaya daula ya mabajani ngabo hirimundaru zilo harima zerezo sosio hirimundaru hawa jamba zikao ziraru jamba zikao zine na msamani zikao zine hirimundaru ngabo hirimu ya Borto na Hajimbaye na Sabaha Sumani yonde hirimu walovanu watu wao ziransenyema arizibirawo Beti Salama ngamonao ka Borto yemzaya hesarenge plasi ya Bashari Mnabwizi hodembeni harenge plasi ya hahe ngudo towa aride ze sekle zulo Beti Salama nganje mkani mfano osikwa juzi hazamba ndokaya arimtukufu Belu Nur El Fathu na msedie aringwa manao ye Borto mzeye izo zujulanda endo bahamba zengo izoka Belu msedie Nur El Fathu ngwa manao ezo ndo byakahambia yabo urenge place ya Bashari Mnabwizi bantikamba abo husomo manama Borto abo somo helewa na balanga warimo listo ruju Borto yemzeye utiduaze ukabala Bashari Mnabwizi hovumbuwa ngawarimo listo ruju halafuta odungi ya hurenge place hahe ngodoto ze secret zulo Beti Salama ezo ndo byakahambia yabo tsawo ngojutara mwa problemu manama Borto mzee uende manama uende manzani wangu yo konsenu nikawo kutawa bo Borto mzee wangalemesha haho wakansi wangalemesha yemesha ya hawo Borto watawa manama mtukufu Borto mzee baba ni kombani sai santijuno mabiani utijojitara mwa problemu yonde shekao shahanda shekao shabili shinunde sha fahari demzaze muikoni maulida ngerjer kaze Badruddin ishonde shekao lovanu kangwa ponwe hansi wedere swa hedaula wambezo wanzawo hemisawa jone evenema wabese wa hebanu wadeye madwamana wensi hatu ishonde shekao eshabili de shafahari na Badruddin na maulida Marseille shekao eshararu shinde shekao ukakwatsi hunu kwatsi hula
shanga joba ngo Buhari nga joba ngo Buhari ishonde shekao sha agwa Abdelabdou Hassani daina Desire ishonde shekao shararu ukamruka tujua ebanu ngo hunu ebanu ngo hula ebanu ngo wonda ishonde shekao shararu ona esamgo tsona matala ni Desire abasangudewe edawla mabajani hawatake enswabili hatake daula mruka tsolewa hatoma laliyo yabo iyo de shekawe shararu shekawe shane ngentimizi ninjarmwe message shekawe shane ishonde shekawo sha Nurdin Mbaye na Omar Mirali ishonde shekawe shane wanu wafanyao alhamdulillah ngano shukurio parce que wanu shekawe shane Nurdin Mbaye na Omar Mirali na Edin Mahfidhi alhamdulillah welewe komba isa kamtudo unakuyu wejabanwe wambo mnyanya kamtudo wawona esawelewa sola hata Nurdin Mbaye omahawunu ngajamba do mwezi uwo mwezi unu sola sikomori henda ngukazo mharuma ngufanyo yada parce que esa helewa Nurdin Mbaye helewa kasina panzali njiba nkatsudo ngwari mazerezo hatawa sola basaha helewa sikomori yabo garanzo njibu Nurdin Mbaye ye Nurdin Mbaye abasango jokarambia sawo sikomori hujofanya mashulia hao yekujamba kaya ngabo diktaturi komori yekujamba kawa ndungwa wao wandungwa tsugo hulwaya yekujamba kawa ndungwa tsugo zingarwa sawo sikomori kujatabishiwa kujolwaya kujapashwa moto shatsawe alhamdulillah hujango ofanywe mashulia hao yabo ikabidi ushukurie rais wa daula bo Nurdin Mbaye utiluaze ukawende kina 2019 mwaka urenga mateka ambasadi ya hunu Paris wende kina dawina Edin Mahfidh katulo sakomori bahe no katuzingarwa yabo ikabidi mshukurie rais wa daula parce que la acte zero ilangio hamam tokaya ma terrorista iso makafanya ambasadi donc abati kanzani birembavi haruma sheka shanishinu mremarke bwa komor ka kweli kabati dictature komor kabati dictature hata shanga nsambo banunro na mwishiendo bwa komor zona bao na mwishiendo wanru warandaru wanru kawe sa komor ngwa jorengwa warandaru basi wabolto yemzeye wahajimbaye wasoba hasumani wafahari dini wa sedabudu haikoni wabadru dini wabarufu rijari kaze mzaze wahatu mwikoni maulida gerjeri kaze shamhini bo shamhini utitsasai bo shamhini doja wede rais wa daula shamhini wala kamba ngujukandira afanye kudeta ukomori yesa komori ngujosisa azali bonsi utitawe doja werongwa utitawe esa ngo jozingaroba dabotsambo ka o waranda archaba ngajombo ka o wanane o wanru wao komori ngani mlabioni yo sursuntu ambandrabo o wanru wao na wasubuti wambengwa soko more makati yanu ngwa jozinga bismillah mruna swime atudo zambaba mruna swime sho wabakiabo uko nakati ndio kabasi ndio tabishwa bana nabonga bwa soko mori ngo ngabo tatsao wakwa wadwenda place de la République ngwa soko mori ngwa kazoma kasketi ngwa to fulari ngwa jibao mdatujwara mbuwa noko nafanya ndongoyo kwa nafanyiwa ndongoyo o wandu no avumbwa abantu wando walindo awo mbruna swime atido zambaba ngani jo harimo message andani bazo yote message za hangu message andani tizambanga njonjia haruma l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi ukabwa tukufu monosu kwa juzi kangabo wandu wa grasewa ne rais wa daula wandu wa juzi zandu wenji ukakartswelewa Sambi kajafungula Sambi l'ancien gouverneur Salami kajafungula wawananzuani emana watu fungula zabarindi emana owanzuani wa watu fungula zabarindi sha owangazija owenji wafungula siluaze ngabwanzuani wandra wafungulwa yabonga mjombo kade mapoliticien wanzuani watu fungula Sambi
na salami na nawasai nsiluaze ukaya l'ancien président Sambi retsidwaze bwa komorizo yafanyari mwensi ya hatu baba nsidwaze haraka Ahmed Abdallah Sambi ngarjo makafa madziro ya yasisari mwensi ya hatu halafu leo mimi nswelewa ukababo hana komori ngwarenga osambika wala profeti wala mrumhuyu wala kajafanya rongoyo wala kanzaye nsiende si de helio. Nul est au-dessus de la loi. Nul est au-dessus de la loi. Habanata na unufara nsanga ma president watu wandra wafungwa hunu ma president wandra wafungwa. Sarkozy hatabangu tudoma hakamano henda Sarkozy. L'ancien président Jacques Chirac atoka hafungwa watu koma gobani hunu Faransa. Imana sisiri tujo batujo ka president mkomori afungwa zabarindri ka hafanya makosa madzira mwensi atu imana zabarindri. Sambi wa Komori hafungwa 2018 endo bia kahumfunga exactement narikubaliana leso alailo wakomori wajilifua hanyu narikubaliana endo bia kafunga Sambi endo ndo bia kafunga Sambi et l'ancien ministre de l'Intérieur Mohamed Daoud alias Kiki, l'ancien ministre de l'Intérieur Kiki Mohamed Abdou alias Kiki sida kafunga Sambi halafu Kiki tsola basahimi nguwanio Sambi ngwanzo Sambi yafungulwa atijabo Kiki tijabo ndo akamfunga shati de rais wa Daula azali tida mfunga bakomori rais wa Daula tida afunga Sambi shawo Kiki nabo Kiki yabwanzawo Sambi yafungulwa emana utsofanya zofanya ta wanzi habarua wabeha harumwe rais wa Daula yamfanya grâce za baride au Sambi waye yanzi habarua kangutsa grâce badizo ndizo wenji wafanya. L'ancien député Tosha Johari hatonzi habarua hata hagrasi sola hafungulwa Tosha Johari mtukufu Tosha Johari hafungulwa. L'ancien vice-président Janfari ngasina kata 50 Janfari nsiluaze hate mwana maagwa ndi atende ya sambaba anuka Janfari hanzi habarua hanike rais wa Daula ya mgrasi ikaja grase wa hatoolwa Janfari wana mawanziwani imana Sambi atofanya hama Janfari vice-président Janfari zabarindi imana atofanya hama Tosha Johari zabarindi wanama watukufu wanzuwani mwanama mtukufu Kaise Malendri zabarindri imana zabarindri pourquoi tofanya barua yanjishaka ngutsaho grâce msiduaze rais wa Daula message neti abantu rais wa Daula zambanro ukahanzi habarua hakanzane rebarua shebarua hiyo hanika la gazette halafu la gazette wataba zebarua harimwaze media pia barua yake jana aswili babwe barua hiyo batukufu eske barua hiyo Sambi hanzi hakangutsa grâce barua hiyo yanziha eske iyo yanzi wakangutsa grâce shati zamba kasambi hakanza fungulwa na nanzi barua imanama emavoka wahahe metra madama hamdu watuju sala swala lendi wafanya hata watahe pardo pourquoi yabo rikubalukaya mitodo zamba oyimnezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndo jibu Sambi ngon ukasambi obanali yo mnezi Mungu ngumliho izo nizo yakafanya harmensi ya hatu oyimnezi Mungu mliho bakomori shati azali mnezi Mungu tsungo humlipa azali hasaba nro uka mizo nafanya tifanya timta residence surveille hula henge yabo yo elegance namfanyia en tant que président yo elegance timranso hahe shanja mbeho magobani yenda angaria mafura no wasa walo magobani na maviolerie na maassassin walo yiho shati mbeho hahe yo elegance namfanyia donc abonga ndejeleso alala hangu ekasalami ekasambi ngwanzo wa samihilo ngwanzo wa grasiwa na wasofanya Matosha Johari na Janfari na Noah sawa fungula juzi shake na kiri wadaze na bonga rjuwawe zitendwa ziziro wafanya mwensi ya hatu garzijuwao na mimi personnellement a Patagoni wagwashi na jokubali mruhama Sambi ya huzensi ya hatu shena jokubali ya fungulo banalio
njajo haboka nzabarua shanja jokobali ya fungulo banaliyo tant que Sambika jamba misudo zamba ya hamba. Où sont passées les mallettes d'argent au Malais Hansi? Où sont passées les mallettes d'argent yahe wana wa Komori? Et magari de luxe yalo Dubai. C'est dilari fi arambia banu kangena nyumba ngena magari ya de luxe yalo Dubai, ngena nyumba de luxe yalo Dubai. Ezo nyobe zingi zonda. E magari ya unga. E ka Sambika jajibwe masuala yao, wabugu bakoma gobani kana roha yao. Sambika na roha yao. Watu peu walabonga ni miengo walabonga inuro hombino ni mrumi yao yonde realite yonde verite parce que vanasi wa Komori sidwa zaraka zinorongo za jira argumenti ya hatu yanuma ke makuluna nbawo yanunsu mvate yanunsu makalu ya hanguna na tojo haloba tasi na namba chai na toya fikiri njeni mwambiani wa Komori sha yanuma makaluna nbawo yanuma kalu ya radio shi ya harma zemedia c'est dilari fiado zamba harma zemedia wa Komori rauna kiki ya zamba harma zemedia ukaendi amfunga kikindi ya zamba mine namfunga yotsima kalu ya hangu mbasi nyamba kanigo sato wana rohombi yabo ngara analizawe makaulu yanu ukasambi ngumerite yake prison e mahakama ya hahe kajajibu mahakama Sambika jenda ya jibu mahakama kajajibu emenatujibu za barindi shaenda hata msajaja henda hata mbalabala haya wanza kause mahakama yatifanyishie ngoni na mwene strategia balia shaka jaja yambo wa Komori verite ya rambia ye verite kajaja ya rambia fadoja abasa jarambo ka mahakama ya Komori yanti mahakama Sambi Ahmed de la Sambi mahakama uwandu watoka ujije bala wendo watoka wanome sawa ka president wendo watoka wanome emaana watu wambiokaya washarje mahakameni emaana watu lekeze mahakama za bariri sizamba banusi wa Komoraba kariti malaba si wa Komori kariti malaba mimi nsidaba mimi kabasi ndo jandrenge daba kabasi ndo jajenika sesha hitwa shanga jambe realite ema na Sambi ya tulekeze mahakama ya waka president za bariri wa Komori ema na tulekeze za bariri ilo suala ema na tulekeze mahakama waka president za bariri tizamba manunyenyi mwambao kama manjo Sambi ema mwanzao dabwenda ka ira kasoma iho dabokaido somema yidwa dabokaido soma ze darasa dabokaido kaza juba yeva ze juba ye kaza ze kofia za hezila inde mana kwa Komoro wanjungwa mwanzao dabokai kansado soma ze darasa ye kansado ya doreleza usilamu sikarsi iho si wana Komori si wana Komori nationaliste sikazanti ntiatu karsi iho kamru mgiado kansibanye risomama wahitwa ngaranza wensiende garanza wensi panga ngaranzo de projet arma yensi izo de zerta hawo shakar su samruma mgado chabanyeri kazama hitwa na ya kazemikiro ya doru somama hitwa na darasa objectif ngaranzo yensi yende na izo Sambi kajaka nizo kajaka ufikirie yensi amingi njaporodua za mitsudo hamba 2009 na ka Komori na tabiha hesaba katabu ya mafura pendant un mois wandu watabi hata basi hata mimi sisema tika vacances tikandanse Moroni tikasahe mindu Moroni huja tikapasha gari Moroni Beni tikapasha Beni huja mitsami ule mjini Beni lile jazandu hata likaja mitsami ule mjini hoenda mitsami ule mjini tikaenda he mindu hata ya mahame rangu mitsami ule mjini hata ya mahame yotabwa gari haya batuka mafura halafu hizo Komori sa waduaza Sambi wala mrumu wala imam waduaza Komori sa waduaza hizo pia helo ratabi Sambi mwenda kawi yakenda tsahe des agents sécurité rapprochés des Libyens na wakaona Komori wasoma wakaona Komori ma agents sécurité des militaires des policiers des gendarmes wa Komori wasoma kaja warenga shangundi arenge de Libya ewe hanze Komori we hanze wana Komori ngamjo hado wana hanyu nyimdefandao
o wandu wanu ngamjo hado wana hanyu shakamna rihada kamna rirenga malaba ngwano kamna rirenga malaba wala kamna jamrimani pile mrambe nrabo karijadu waze zo sambi yafanya donc ngandrejele so alala sambi eka sambi ngutsaho ya grasewa na nziheba ruwa ya besheda ya rais wa hidaula ekanga manzo usambi ya grasewa na mabekiki baende yafunga kiki afanya zofanya hata ya tolwa gananzo nambe mwanama case akatoa message juzi ukaya rais wa hidaula gracie oangazija kaja gracie oanzuani nambe mwanama case mtukufu case numambia nrokaya kuna ushinda urimanise dasi umanise shesi wa shangazija na nzuani manama case kuna shindo rimanisi parce que ndefasira abantu linubaya wakanzotiye shakuna shinda esa si wandu abazima shesi wa shangazija shanzuani shamwali shamawore sida munzima si wandu abazima yabo kuna ushinda rimanise bo case kuna ushinda kwano kuna ushinda hata nganyi watiti so apesa si wandu abazima donc tikanzani bire mbabe haruma lesu ala la sambi ngarjo haruma deuxième message tizamba ngarjo nchiya haruma ezibirao haruma ya ambassadi uka mimi négociateur ezibirao haruma ya ambassadi hunu Paris kabasi nungo ntuzujwa iho njendrongoze mwana matilaki ukabotilaki intika dwale nunrongo zao nujibuo hezibirao haruma ya ambassadi mtukufu ambasadori Hamadi juzaba ka l'indépendance fête indépendance ya hatu hapara ne rais wa hedaula kajaju hawai asiha rais wa hedaula hambesheya convocation hambesheya invitation kaya siha haruma ye fête ya hensi ya hatu ndizo hasihi ishiando batilaki ishiando hasihi yabo ya roha yemru dwamana ya kabidi ya rengezi dwamana za ambassadeur abo ya rohando una ambassade yendo etinde conseiller principal wa FFU wa Muniri no d'après mi renseignement zangu lonizo pia tizama ganjozi biro ambassade pia Muniri ndizo hamandizo mwana hajimba ya samba juzi hajimba swali baleka jamandrabo Muniri katsudoni harmu ya ambassade FFU katsudo fanya hazahahe katsudo honeha haruma ledaho la hatu huno Paris katsudo ni hayabo iyo nde verite manatsudo kabo za barinda FFU obanano yobanu yaone hao ndese rais wa hedaula ya johunu Faransa iyo nde sanrua munao l'aéroport de Roissy shamdu katsudo mwana baba hat katsudo fanya hazahahe mtu katsudo mona tizamba hunu ambassade nabo ngulibwa andwaza baba mtizamba tsona jimba isolika jamanda ngulibwa 1800 euro abo katsufanya hazi yabo ngufanya je ngufa yabo ngurendo ngondrina harimo ambassade Muniri yabo ya Muniri ngutsawe ndini harimo ambassade botilaki wa defendo Muniri Hamadi l'ambassadeur esawa joja hunu leda hola l'ambassade botila kujowo nazi zahazi Hamada fanyawo jo shangaji ujamba nganto swama nano wanduan rumao njenji bwa Hamada nitarma piège si haki esanga njo kango ruma no wandu wanga rwajwao wandu ruma botilaki walo hunu Faransa nano alo ngazija ngarijo wandu wao shawandu wajitrompeo esa wafanya hazemu ambassadi kwa natolwa warengeze plasi za hao wala kwa nanomewa Komori wasi Komori ndo mwayiho ya mungu ajitrompewe parce que daula Komori madhamana wa hensi hatu ngwa wadungawo ngwa shawezo wambao ya mungu ajitrompewe wandu waruma botilaki shala nzunu hambia onrukaya botilaki zazi njema Hamada fanyao tukaheni mwana mkomoru tabi hobanu l'ambassadeur Hamadi na tsungo jeri imanama mtukufu hajimba swali hazaba juzibanu hazaba nro hajimbaye ukabaka mwana mkomori banu mwana hahe hakandikape mwana wo ngamjoka tizamba bnetemesa jinu anduka nsugara tewa
mwanamshe uo sidema na handicap mwanamshe uo haretewa kajeka na papier hendo siswa komori komisaria hangojamba de polisi aonjamba l'administration wakafanye papier kasi swa komori wabe harmwe ambassade ukaya l'ambassadeur ya signe ya siswa komori ambassadeur Ahmad kaja signe ishano botilaki l'ambassadeur Ahmad kaja signe papier ne mwanamshe uo ne mwana handicap ya swa komori ndizo kaja signe kaja swa komori ngebanu mwanamshe uo de ne mwana uo handicap Izota hajimba timwisha samba juzi hajimba intu jabala tazipal sanda hubi hajimba gasina manyana sitse na kanzase komori juzi banu hakaruwa si banu et passeport ya hahe ikana un peu près de ces 2 semaines 3 semaines no perime de passeport henda zingora ruwa si banu kakana jwa pashie parce que passeport hahe ngejoka perime si hale banu kuna jwa pashie hafanya hakaweza ya pare manzani wahe manzani huo ya pare Ahmad ambassadeur huo ya zahe solution Ahmad afanya hakabeza yanzihe harumwe telefona hahe hawa ordinatori yafanya papier yabo ya transfere ola yaka ruasi yamtransfere nyajujo pashie papier yamniki ndizo hamtransfere ola manyanasi wa hapashie hasikomora hizo butilaki kuna ushindo zijue esa kutwambila sengo hizo mtukufu Ahmad yafanywa bano pari hizo kuna hambilwa na mami sio jiba ko wanruwanwa sedi wawo we yakanza pashe jujirwasi hawe mzaze woi yalone mana dikape ka wanruwanu wajuha wado zamba wado shukuria wanjar maze media wado zamba ukanga shukuriyo mtukufu ambassadeur Ahmad hizo yanifanya hizo ndizo mimi na jojibondesho wanruwanu we hamba ngasina mwahabanu esanandari mwa ambasadina na juemba habari hiyo hama ilandesa wanru ilandesa he bisenga sina un peu près 2 ans ilandesa ya he gilet jaune desa arme gilet jaune msiduaze ngabo mana mkomari andharengo ya zingarwa yakanja swa komori bahe esa do fanya detagi hadozifanya hakanja swa komori Ahmada nisona babanu handishwa barua ya sinya do swa komori mwana wakaja sisiwa kaja sisiwa ngabo wanru wadofanya zetaki tena wadofanya tagi ngabo aparison komori tena shawo yesimwa hahe de simu na mshande yesimwa hahe kejaka komandire ke isi yesimwa hahe kejaka njema kejaka njema rumaze papier yesimwa hahe Ahmad ndiye akopare mruo yafanyitahida hata wa changer zesimu yesimu ya hahi zesimu ya zichange Ahmad ndiye akazi fanya hata ya changer zesimu za hahi ya mruo badinga burunguzi Ahmad azifanyao mkera atiba tukufu zinu rudo jare zambabano rudo shukuria halafu botila kukansi udode ya ambassadeur halafu botila kudo kansi wede ya Benisa la katufanya hazi Benisa kasimpara harumaze rezo para shaheri wala katufanya zermu ambasadi botilaki walanga misuira heli njo shaheri wala kana jojibu banu ngazi juono ngano no shaheri mtukufu manama shaheri ngani mjuo parce que rangu 2019 yabwe bwaneni yandisa yede mru ya hima hunu pari ya kauri contre si wanro raka esala karme daula ya mabajani rangu 2019 ishiano botilaki rangu 2019 shaheri Wano, yonde sana karme daula mabajani ganechele wanro yende mraka huna dori contre swafi so la hajata aba haka jalashe toujours nge azali aba mrujuo wotile mrwaju jabanu ngojo umshangaze ngojo umdeye ngojo mkase rabu yabana tunuhambe botilaki uka emakatiano emakaluwa mbao ngomenye komba ya hatu emakaluwa mbao ngomenyo ye politiki ya he rais wa he daula botilaki manama tilaki utikiru hadala nwanruo rumao manama tilaki yabongo menye politiki ya he raisi ngomenyo ye parti ya he serse botilaki wano banuru jojibiwa kaudo jawa atake wanyana so hedela mabajani shatinda asi wanruo azali do jawari weri denigre banu botilaki ti haki botilaki baikuzia
kuzia wamba wandoru mawo wa uransi tranquille botilaki ba hojuma banu karna hu banafasi botilaki karna ukubali ujo kensi banu udoja wa denigre wajawe kazandu ndrabo wajawe rinjia siwandulo sinawe botilaki suanganure jeze tena FFU muniri kasudoni harme ambasadi kati yabo katufanya hazahahe wode mruka ngwanzo wode mru akabidi ujo mvumbwe banu kaya muniri ngenda muniri katsolewa muniri katudofanya zahe kwano yabo hamada sakomo rienda kabidi yeye muniri ya kensi banu ze papiers zijao za kabidi zisenyiwa yeye yasinye muniri shakot kati yabo eke passport wa vumbwa juze passport ya hemanzani waho ukakeja sinyiwa keja fanyiwa tizamba hamada hapara fete nationali emana muniri ya tsusinye kongen ngena ruhusa ngena autorisation emana muniri ya tsusinye yeza barindri botilaki labo kamuniri katsoni hambaba hanu muniri katsoni hambaba hanu watukufu ngari nchawo rme dernier message zama garjonchi ya haruma ezabira usukwa jano katizamba zinishangaza bwa komori sitabiha halisi atena zinitabisha buka harmensi ya hatu vandabora rudia subhanallah bwa komori subhanallah nezi nguna riswamihi sabuzi nudunga mbokabane nsi hatu inunsi ya kisilamu ndemana kabami sudambo kaya yensi ya hatu ritrompeha harme religion chanunga ngabandwa ndungo daba bonegosateur banuwe daba banuwe musulman banuwe chrétien banuwe protestant ikatsambe heli na vende reality koma leo ngabo mwanamshe ya jitorea uka gananzwe mwana mmewoi halafu babuhe wandu babuhe uwa mzayo kartu hanza urenge mwana mmewoi kartu hanza urenge mwana mmewoi shangarjo unika mrumra jina garjo unika mwana mmemra jina yabondi izobo mwanamshe azingalali girikana nzi mwana mmewoi yabondi izo mzaza hahe mbaba hahe mjomba hahe wende warenge sheni waje wamtie emihono nemidu ewondo silamu bwa komori na mjibule swala linu parce que izo ndizana jojibiwa waze watu wasoma manotable wafundi les imamu wandu wasome dini wajua dwarileze masuala yanu eyo haki auti haki bwa komori gantomba bidi mmone yemzaze yafungwa ya minatewa enfin ya tilwa zesheni so ivan bwa komori suwo la mwanamshi amagalele na mangaliendo heli ya tilwa zesheni hizo bwa komori regarde moi ça na mangala zesheni hizo bwa komori mwanamshi anga yonde mindu Assalamu alaikum joka tabia swatro subhanallah bwa komori inu hadisinri unu ndo silamu bwa komori mafundi watunga wonda waze wa hatu wasoma wahensi atunga wonda wajware lezeza ngozi gawandu wa mji ganso mbabi sasa inu muone kanzani mwenye mbabi ile photo ganso mbabi muishie mbabi ntiti muishie ya article ya Comore Info heli wambao tizamba minga ndrengo izwanruwa hamba minja kayabo wala nti shahidi shangizo harimaze media pia ngwano ngizo harimaze media na mwishienro ngazija uroveni ngazija uroveni honde zenu ngoyo zajiri do mji wa ureveni. Un témoignage publié sur le réseau socio X suscite l'indignation depuis quelques heures. Selon un utilisateur répondant à un pseudonyme de Horja, une jeune femme de 26 ans, une jeune femme de 26 ans serait actuellement enchaînée comme un animal dans le village de Ureveni sur l'île de Gazija au Comores. Voilà. Et mwanamshe hatula chaîne rondo mihono ne mindu comme un animal. Je continue. Toujours selon ce témoignage, la jeune femme serait attachée depuis un mois à un objet lourd. Depuis un mois, 4 semaines, yabo, abo arma objet lourd, ijo krikao, wopando, womri, ishoshuma, hafungwa neze sheni yabo pendant un mois, tokayabo. Madame mtukufu, grand journaliste Ahmed Hassan, Salama Nationale.
manama Haruna mwanze salama na zimwedeleni ngandungi yo salamu ishendo batukufu l'empêchant de se déplacer librement. Elle vivrait, manger et fera ses besoins au même endroit. Elle vivrait, mangerait et ferait ses besoins au même endroit, dans des conditions jugées dégradantes. Voilà. Habu yafungwa, shahatso kabo babo, hakabo hadohula yabo, yanikwembeluyela yabo, yesiwa yabo, haridi tena yafanya ze besoins, ikasema ze besoins, lumshanani, abonde ze besoins zomshanani. Yabo, ils ont des besoins zomshanani. Madame Tukouf Ali Karani. Ngandungi yo tena, ngandungi yo. Subhanallah wa kumar subhanallah. La raison de cette punition, quelle est la raison? Emana Zabarindri. Elle aurait exprimé son désir d'épouser un homme que sa famille refuse d'accepter, préférant lui imposer un autre mariage. Namishelo ba kumar ngandrejeze tena, ngandrejeze. Elle aurait exprimé son désir d'épouser un homme que sa famille refuse d'accepter, préférant lui imposer un autre mariage. Ça, c'est nous donc, kajakubali ya imposiwa un mari, shange na mruwa hai. Iyo nde rezo maana ya tulaze sheni ya fungwa mbaba handu bazimalo yabo. Subhanallah. L'homme à l'origine du message affirme également avoir alerté la gendarmerie au sujet de cette situation. Aucune confirmation officielle n'a cependant pu être obtenue à ce stade. Ezinu bakomori tizaba ezinu si hamba bakomora harmwensi hatu zenongo zinu gazedono ngazijiriyo emakati yano zenongo zinu. Ukaleo nzaza mru hamba ba mru nguja impoze mwana hahe uka mtwanza ulole mwana mewe hawe mwana mme mtwanza ulole mwana mshewoyi ewondo silamu iyo liberté hahe iyo c'est sa liberté bana basa ni mrunge libro heni mana heni wana hatu rawaza ngo libro washazise imruwa manzao banu wazaza hatu na baba hatu ngo banu warinike conseil uka bo mwana hangu nsida korondwa lole mwana mewola banga njo mwana mewola hela hahe mwana hangu ntwanzo ndo lole mwana mshewola banga njo hele mwana mshewola ngujoni ke conseil chaque outil obligé de m'imposer Koti obligé de m'imposer Koti obligé de m'imposer. Tu peux me conseiller, mais tu n'es pas obligé de m'imposer. C'est ma vie. Voilà. C'est ma vie. On dit manzao. Yengo chojo ne imposer. Unike mungu nsomwanza. Maudu njene maneminaye. Haumada jani uwe. Maudu njantimbe kufuru. Nganjorenga waini manzao. Yabu mimi. Wini manzao. Engengu jonde anifanye kufuru. Yanitsumbe ndungu ombi. Hauya nanze. Hauya tinanze. Sha omwa. Weindo ini manzao. Undo sila bubwa komori. Kwa undo sila mshandogo jazinu zido jira mwensi ya hatu. Maskini mwanamsha hatu wai. Sabu wende atula sheni comme un animal. Ye hanswa yabu panda emwa. Badinga bandu wapeu bwa komori. Ngasubu itarenga mana haya ya mashene. Ya mka... No, trop c'est trop quand même. No, subhanallah bwa komori. Ngasubu itarenga mana ya zaya. Mbya mashene comme un animal. Comme un chien. Hein? Ya matasha harma poto. Koda honi. Pendant un mois, yokirimu bakomoro, yokirimu kuyu ka ondwa kufanya zero zinu tukabidi wabe homa gobani bakomoro zinti haki zenu zinu ti haki subhanallah bakomori ezinu mruhamba ndongo jasini tizamba haina mrunge libre, chacun est libre. Pourquoi vous voulez m'imposer? Afumintswelewa akarimwensi ya hatu ngabo mafundi wasoma ngabo mafundi wasoma ngabo dezimamu wasoma ngabo ndarimwensi zenti za sharabu wenda wasomo silamu wareja arimwensi ya hatu ngabo makadro wasoma ngabo harimwemiji ya hatu ngabo wandu wavumba abantu wasoma ngabo makadro ngabo lezimamu ngabo
wende wasoma zinsi ya sharabu wala armu miji hatu kwa tujua wa shemeza za nungozinu kwa tujua wa eleza za nungozinu kazinti haki zinu kazirendwa ngono zinu kazirendwa na renso wana hatu shale wongo tona fami ngo tona mzaza mru mbaba mru ngu kontrole mwana hai izo afanyao umalaye ndawo iho afanyao izo afikireo izo ndizo zatu alinizo otwa izo afikirio mwana hatu twala ngo ngwanzarenge mru mewola ntsuhanza nanzo jondo warenge mru tsuo ngono bale mzaze safikiri ezafikiri zenu ngwalizo otwani hesange na ze strategy za hae hesa ngufikiri ola mzaza wembaba esa ngufikiri za faida za hae de za hae yeye katuona ze faida za mwana de faida za mwana hauze konsekansa tunda hundre kaluola faida de faida za hae za mzazi dizo nizo fikiro yeye subhanallah bakomora ngunaripone shari non mimi ananzo mwenendo le photo mimi sinatoa ifomone bakomora parce que mimi ngami etone ndongo jazinu banuka hatsorantsiwa banyo kiri mraho si ulabo mtata hangu mbaba hangu ya haraya na tsungo uoni manzao yo kiri ni maneminao yo kiri nifanye fugi ntawoda honine nzangu nina kansi mahala yo kiri ntudo warongoza yo kiri watimrongoze shaho kaleo ngwajo hawe ndi warengesheni wajate mwana hawo mfunge non. Trop c'est trop, bah comment? Trop c'est trop. Bueno, gantion une dernière fois bah qu'on remonte parce que ça c'est grave. Ça c'est trop grave mimi. Nganono kazi ngozi ngizo grave ndo soif. Regardez, hele mwanamshe, regardez bah comment. Njawa inato ngabo video zi circulaire mrauna we mwanamshe shanja we neto chanson mwana nimbabi le photo. Yonde mingu heli ya shenewa. Regardez bah comment. Comme un animal. Nezimuna waswami wandu wafanya zengo zinu. Nezimuna waswami wakomoro wandu wakafanya zengo zinu. Yani ti déranger hero swa. Subhanallah. Kiasi ama. Bon, watukufu ngarka zobani zonze habari merci beaucoup. Merci beaucoup. Garjo honana ho jumabanu zonze habari merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.